Sevgili Hürmetli tomaşaçılar, tüpten uylabı şituşçılar için tırmışta ibretli vakıyalar bir hissa. Tırmıştın neticege kilirlik emelerinden iyiliklilik, kurkem kılıkның jimişi de şuna has, dengel kilirlik tatlı bula. Naşarlık, eşeklilik, tupaslıkның jimişi ise ağılı bula. Kötülükler, kaba davranışlar, kara düşünceler de kendi cinsinden zakkumlar veriyorlar. Kişi tabiatı, vicdanı, tilegi bu işe məngilikке amtıla, hem onun turunda koyğırtıp yaşay. Hakiki jimiş hem kazanış məngilikte. Yuvaltunun en kızganışı ise məngilik yuvaltuda. Məngilik tırmışının güzgüsü bulgan şuşu alemde, bulaşak hem bulaslarının örnekleri bilen ışıraşıp durabız. Kılgan yakşılıklarımız irtemi sınmı iyilik, yakşılık bulup bizge geri kayta. Bir hayırla, bir güzellikle dönüverir. Bütün bunlar sonsuz kazanımı Bularning borisi da мәңгілік әлемін kazanır için tireyini bizden hibret olup kübrek izgilik kılırga şakıra turgan ahengler. Gerçek ibret erleri bu düşünceyle erken gelen kazanımlara orada kaybettirir mi endişesiyle yaklaşmışlardır. Ama istenmeden gelen de sahibinden geliyorsa baş göz üstüne etmek de güzel bir şükür sayılmaz mı? Abi hastaxanaga olib barsak yaxshiroq bo'lmasmi? Tabibning narsa aytganini eshitding bit. Meditsina bo'yicha bir narsa ishlab bo'lmay, o'z yurtida bo'lmayveradi deb aytdi. Abi uyandı. Narsadir aytmoqchi bo'l oxirisi. Üzülüge kurmasın Rauf'im. Seni yağlayın. Balalarım. Söyle baba. Sileti. Rıxsat etsəgiz, onağızğa aytası sözüm var. Tamam, peki. Yorar eti. Gel Mehmet. Marat gel, biz çıkıp duraq. Biz dışarıda. Biz yaqta bulabız, gel Marat gel. Ne oldu Rıza Nerse buldu Rauf'im? Nerse itirge diledin? Adibəm. Xatınım mərhum bulğandan birilə mina yaxşı tırmış iptaşı. Balalarıma iyilikli ana buldun sen. Çocuklarıma da vefalı bir anne oldun. Şulay bulurga tiyişte Rauf'im. Onlarını öz balalarım kebek kurdum. Hazır ixtibar bilen tınla. Ölüm hak, miras halal deyilgen. Benim iki suluşluk ömrüm kalgan. Allah uzun ömür birsin. Ol nindi söz? Sözümni bitireyim Adibəm. Allah'a şükür mal mülketimiz yeterlik bizning. Hem men barlık baylığımni senin isimge yasattım. Balalarının hakkı neşik bulaşak? Onların haklarını sen vereceksin. Onların hakkını sen bileceksin. Şeytanlığına kıtırtmasın. Bütün eşekliklerini işletirge mümkün bit ol. Yaptırmayacağı şey yoktur. Ne senin zorda senin ağır halde kalığını hem de ne de Murat bilen Eduard'ın talaşularını dilemeyim. Açılmasını isterim. Onun için. Şuna göre Onun için. şuna da Al su iç. Şuna göre onun için senden şuna göre ötünem senden. Ömrünün Ömrün boyu onlar arasını gadillik bilen gözet yeme. adaletli bir şekilde Men idare etme. Men Ve ben Rıza Bey. Rauf'im. Rıza Bey. Rauf. Rıza Bey. Rauf. Rıza Bey. Baba. Ati. Baba. Ati. Rauf'im. Baba. Ati. Rıza Bey. Rauf. Baba. Ati. Baba. Ati. Baba. Baba. Ati. Baba. Ati. Ey Rabbim. Ben Min ondan riza. Sen de ondan riza bulsan şu. Anne, Anne, üşüyorum. duman mı? Nigemiş Baba niye yanmay? yanmıyor?
Dur kızım, şunu Туқта örtelim. кызым, менә шуны өстеңә ябыйк, менә шулай иттереп бөтен гәүдәңне каплыйк. Baban odun Әтиң getirecek хәзер belki. утын алып кайтыр, Исынып. җылынып китәрбез. Heh, geldi işte. Менә бит кайтты да. Hoş geldin. Хуш килдең. Hoş bulduk. Рәхмәт. Tamam. Ярар. Haftaların yarısını Атналык alayım. акчаның яртысы гына кулга Onun için эләкте. odun alamadım. Шуңа утын ала алмадым. Köşedeki Бышмактагы manavın кибетче verdiği биргән тартмаларны алып кайттым. Ateşi bir saatte Моның җылысы 1 сәгатькә Ama генә olsun җитә. Selim, buna da şükür. Ярар, Сәлим, монысына да Yemek 1000 hazır. шикер. Ашарга әзер. Bizim Безнең inşaatın төтелеш sahibi хуҗасы Sabit Рәүф әфәнде вафат булган. etmiş. Asıl patron. Төп хуҗа инде. Ödemeler ondan Хезмәт aksıyor хакын diyor. түләүләре шуңа Allah аксыйдылар. rahmet eylesin. Урыны Yaşlı mı? җәннәттә булсын. Карт идеме соң? Bilmem. Әйтә алмыйм. Hiç Бер дә görмüşlüğüm күргәнем yoktur. булмады. Biz de Без ustabaşının Башистанның eline кулына bakıyoruz гына işte. карыйбыз. Hadi kızım. Әйдә, gel кызым, bakalım кил табынга. sofraya. Gel hadi. Кил әйдә, кызым, кил. Yemeği beğendin Нәрсә, mi? син ризыкны яратмыйсыңмы әллә? Beğendim baba. Яратам, әти. Niye yemiyorsun? Нигә алайса ашамыйсың? Nimete küsülmez Ризыкка yavrum. үпкәләргә ярамый балам. Büyük baban derdi ki. Дәүтиң әйтә Allah'ın торган иде, insanları Худайның üzerinde бәндәләре sayılacak өстендә kadar сана бетергесез нигъмәтләре бар ди. Bunların en büyüklerinden Моның иң biri de зурларыннан берсе verilen бирелгән nimetin ризыкның kıymetini кадерен белү ул. bilmekti. Hem bunu Һәм bulamayanlar. икенчедән, бу ризыкларны таба алмаучылар да бар бит әле. Берсен дә әти? Әйе, Hadi кызым. bakalım. Әйдә әле, кызым. Bir tanesini bile Бер israf тегендә etmeden әрәм итмичә yemek ашап lazım. куй әле. Hadi bakalım. Oh, О, менә maşallah. шулай. Of. Yine pastırmalı Tag'in yapmış. qoziliq Her bilan gün- osh pishirgan. Her gün pastırma. Kunda qoziliq da qoziliq. Sıcak yemek işte. So'ng bir jilo osh bir tag'ini keraksan. Ha, doğru. Ha, dürüst. Analığın bize yemek O'gay ona verdi, berganga da şükretmemiz shukr etarga kerak bit. Bunlar ne? Bular narsa. Şerife ana. Adibi onaning bugun xastaxonaga borib Kondu qaytgan. babamın mirasını. O, atining mirosini Özel elaktirgach, hastanede shaxsiy bakımlar xastaxonalarga Öyle gnayi deme boshlagan. abi. Ay vurup harman Olay savunmuyor deymi ki. abi? Aram sharamga tutmay bit İstediğimiz oqshani. zamanda, Istirgan istediğimiz vaqtda kadar tilagan veriyoruz. qadar berish bizga. Yavru kargalar gibi Qarg'a ağzına bolalari bakıyoruz. kibik Derse değilsek bir deb og'zini ag'na qarab turamiz. kendi paramızı O'z öyle oqshabizga o'zimiz xuja tugil. Hoş neyse. Nindi kunga qoldik. Çocuklar, Балалар ашарга әзер. yemek hazır. Ne o Şerife ana? Ni Ağrınsız bo'ldi? mı Bir var? jiring og'ritami әллә, Adibi ona? Hastaneye de gitmişsin. Xastaxonaga da borgansan bo'g'ay? Yok bir şey Юк, ya. юк, бер нәрсә дә юк, балам. Башым гына әйләнә. Dikkat et kendine. Saqlanib yur. Allah Сиңа muhafaza bir etsin. нәрсә булса, Аллам сакласын. Kendimi Үзем üzülmem өчен de борчылмыйм. siz Сез geride бер bir үзегез генә калсагыз. Numaracıya Qara әле артистка, ha? miras yüzünden Мирас üstüne турында gitmemiz сүз için чыкмасынга nasıl ничек konuşuyor? кылана бит, а? Ne oldu buna ya? Булдысың моңа? Şerife ana. Adibi ona, Şerife ana. Adibi ona. Күтәр, әйдә. Әйдә, әкрен. Ne oldu? Нәрсә булган? Kanser ha. Яман шиш димәк. Altına da not Астына да өстәп язганнар абый. Hastanede bakılmış. Хастаханәдә дәвалануы зарур. Yazık. Эх, кызганыч бит абый. Abi yarın hastaneye Иртәгә götür. хастаханәгә алып барыйк. Яме, абый. Şuna bak. Кара әле шуңа. Kadıncağız ağrıdan Авыртудан ölecek. үләчәк бит мискинкәем. Böyle durumlarda Монда vakit ишракта kaybetmemek вакыт үткәрмәскә кирәк. lazım. Абый, Hastaneye diyorum. хастаханәгә дим. Yarın Иртәгә götür. алып барабыз, яме? Yok yok. Юк, юк. Burada daha iyi. Монда яхшырак карарбыз. Nasıl yani? Ничек инде? Hastane Хастаханәдә köşelerinde карарлар dururuz. дисеңме? Olur mu abi? Ярамый, абый. Kadın kanser. Бишара яман шиш белән чирли. Hastanede daha Тегендә iyi. күпкә яхшырак булыр. Yok yok. Юк, юк. Burada daha iyi bakarız. Монда шәбрәк карарбыз, без карарбыз.
Kolay gelsin Selim. Allah kuvvet versin Selim usta. Eyvallah Eren abi. Rahmet Salim abi. Selim. Rıza Bey Röf efendi öldüğünden ölgenden beri birli gündep akşa tölegenleri bulmadı. Elimde olanı Pulda dağıt. bulganın ülüşlep çıgam. Al. Al. Şimdilik haftaların Atalık yarısını akşamın ancak yartısını verebilirim. gına Beni töleyelim. yanlış anlamazsın Min aşulanma yeme. Yarısını. Yartısın deysiz Diğer mi? yarısını da elime para Kılgan geçer yartısın geçmez kulga tamamlamaya akşa kırbilen tapşırımın. Hakkını helal. Gafu itin diyarıma. Lafı mı olur abi? Yarar Yarısını mına da da şükür. sonra alırız. Yartısını da Allah razı sığından olsun. alırız. Rahmet yolsun. Senden de Selim. Hadi kolay gelsin. Selim. Selim. Oo, İhsan abi, sen misiniz? Hoş geldiniz. Rahmet. Hayırdır İhsan Bir narsa abi? buldu mu? Ne? Bizim mulayga iş urun akşasıydı. Yolğuş onu kurmayındı. Şul sebeple yurtunu satarga buldum. Evi satmaya karar verdim. Satarga mı? Yok, tukta, şirayını sıtmalı. Birinci bulup isime sen düştün. Yurtumda neçe yıl indi yaşaysın. Bu yurtta senin kuca bulununu dilim min. Ya neşe oylasın? Ev sahibi. Yurtqa xuja bulu deysiz mi? Başka kişiге satıp uram ortasında kaldırga tilemip seni. Tülev şartların senin için jaylarmın. Neçe yıllık tanışlar bit. Eğer akşana yönelsen, sen satıp al yurtunu. Ev sahibi ha. Yurt xujası bul deysiz alaysa. Mehmet, Mara, neredesin? qaydasın? Buyur abi. Nersa buldu abi, mındayım Neredesin mında? oğlum? Qaydasın sen? Şerife anaya baktım abi. Edibe ana yandaydım. Geçtikçe kötüleşiyor. Hali gündən gün aşıraya. Kaç gün oldu? Yok barını Hala siyleyemem, kötü neşe gününde şulay yoqtura. Vallahi burada ölecek. Munda ölüp öz üstü bizge qalır deyip bir qorqam abi. Korkma. Qorqma, ben barısını oyladım. Gel hadi gel. Hayda, keleyla. Acılarımı dinle Ey Allah. Rabbim, sızlavlarımni bitirşi. Düzerim elim kalmadı. Anacığım, Ənkəyim, Nasıl oldu? neşik halin? seni hastaneye... Seni xastaxanaga yotqiramiz, Anilar sultanı. En lüks Eng yerlerde lüks bakacaksın. orunda qarayışaqlar seni hazır. Ama... Lakin şu qog'ozga qo'l qo'yirga kerak. Tedaviyi kabul Men ettiriyorlar. davolanirga rizo degin. Hadi Şerif abi. Ayda Bak, Adibe ana. bütün sıkıntılarından Barliq kurtulacaksın. awrtularingdan qutulashaqsın. Böyle acı Bulayın çekme. tugaybatminisan. Hadi, buraya bak. Mina mundaraq. Mina niqlab bas. Bastır Ayda iyice, qo'y qo'lingni. bastır. Ayya. At imzayı. Mina buldi. Evet. Hazır. Heh, tamam. Hazırlanna İşte bizda oldu. ketdi, biz hazır. Hazırlığımızı yapalım da götürürüz seni. Ayya. Su. Bir yutum su. Susadın. Demak susading. Karnın Damog'ing da ochqandir hali. Tamam getiririz. Yarar, hazır olib kelirmiz. Hani hastane? Abi, xastaxonaga olib bormaymiz degan eding bit. Kim söyledi ki Kim götüreceğiz? aytgan olib boramiz deb? Vasiyet mi Vasiyatnomaga imzo qo'ydirding malla? Ayya. öldükten sonra miras U işleri o'lgandan so'ng bu uzun ishlar uzoqqa cho'zilar. bir imza. Bir imzo bilan ishni hal etib qo'ydik. Abi. Nindi xaylakkartilki sen abi ya? Nereye gidiyorsun sen? Qo'ya borasan? Mutfağa. Kuxnyaga. Şerife ana acıkmış Adibe ya. onaning tomog'i Yemek ochgan bit. vereyim Osharga biraz. bo'lib berem. Ha, bırak yemek Tashla vermeyi. sen oni. Niye? Nik? Biz bunu niye imzaladık? Biz bunga nega imzo Parayı almak qo'ydirdik için ha? değil mi? Oqshoni olirga deb tugilmi? Parayı ne Oqshoni zaman? qachon olasan kela? Bir hafta. Bir otnadanmi, Yoksa alla aylar sonra. oylardansingmi? İyi de aç bırakarak mı alacağız parayı? Sen hiç Oqshoni açlıktan ölen oshatmish gördün mü? olamizmi? Ochliqdan o'lgan kishini shiraqaning bormisin sening? Azrak boshingni ishlat endi. Merak etme. Onisini da o'yladim, qayg'irma. Daha kalın bir şey yok. Tog'inda qoldirg'ay biri yo'qmisan? Kat kat örtüm Yo'q, yo'q, qat-qat qopladim şuna göre. Ev sahibi Yurt başka hocası ne dedi? tag'in narsa aytdi. Para Oqsha top olsang bir narsa o'ylarmiz deb aytdi. Nereden buldun? Qo'yin topuyqsin. Birda bir nim xotin. O'tin olirliq oqsha yo'nata olmayman. Parayı denkleştiremiyoruz. Eyvallah. Yurt olishi kimda, bizda kim? Doğru söyle. Dürüst aytasan. Bu
Моңарчы безнең йортыбыз бар иде. Хәзер монсыз да калабыз димәк. Desene ondan da olacağız. Ичмасам көтсен инде әз генә. Шушы кышкы салкыннарда урам уртасында калып нишләрбез инде? Hadi bakalım. Әйдә үгә ана, китәбез инде, китәбез. Bütün авыруларыңнан кутыласың. Рәхәткә чыгасың хәзер. Yardım etsene oğlum, ne duruyorsun? Бу шәйдә ни карап торасың тик кенә? Allah Allah. Estağfirullah. Yepyeni Bir яңа юрган. Niye attılar? Нигә ташлаганнар икән? Daha kalın bir şey Тагын да yok mu? калындырак әйбер юкмы соң? Kat kat örttüm Юк, ben. юк, кат-кат капладым шуңа күрә. Alsam Алыйм acaba? микән? Nasıl olsa Барыбер almışlar. ташлаганнар бит. Yepyeni Bir de. яңа юрган бит. Aman Allah. Estağfirullah. Vay vicdansızlar. İmansızlar. Yaşıyor. İsen, Yaşıyor. İsen bit ol. Teyze. Apa. Affedersiniz Гафу doktor итегез, bey. Талия Durumu әфәнде. nasıl? Авырның хәле ничек? Tahlil sonuçları gelsin. Анализ tekrar нәтиҗәләре kontrol килгәч edelim. тагы карарбыз, Ama hiç ләкин хәле тинчезлек бер дә görünmüyor. әйбәткә охшамаган. Geçmiş olsun. Сәламәт булсын. Калган акчаңның барысын да таксига бирдең Ne име? yapayım Şükran? Нишлим соң, Җәмилә? Kadıncağız Бичараны анда шул килеш калдырып O китәргә halde вижданым bırakmaya кушмады. Vicdanım el vermedi. Durumu hiç değil. Сәламәтлеге бер дә әйбәт түгел икән бичараның. Йөрәгем пәрә-пәрә телгәләнде. Tamam. Ярар, Evimin ihtiyaçlarını Игә alamadım тиешле ama нәрсәләрне алып булмады анысы, türlüsünü de ләкин yapamazdım. башкача мин булдыра алмас идем. Бик дөрес эшләгәнсең, кызганып. Карт һәм авыру кешене ничек анда калдырып китәсең? Вакыт тапсаң, иртәгә янына барып хәлен дә белеп кайтырсың. Hayırdır Караль inşallah. кем икән бу вакытта? Kim o? Кем ул? Benim Selim. Мин бу Сәлим. Hayırlı akşamlar Selim. Hayırlı akşamlar Hayırlı abi. Хәерле кичләр. кичләр, Ихсан абый. Bu saatte rahatsız ettim ama Бу bir вакытта karara борчыган vardım өчен diye гафу sormaya ит. geldim. Ләкин берәр фикергә килдеңме икән? Шуны беләсем килде, Сәлим. Ev için bekleyen Йортны сатып алырга дип бер кеше көтә. Синең фикереңне белмичә җавап бирә алмадым. senelerdir Ничә ел инде йортымда яшәдең, йорт синеке булса, мин дә бик сөенер идем. İhsan abi. Ихсан Sağ абый. olasın. Рәхмәт Ben de- сезгә. Мин дә шуны Ama бик bana телим. birkaç gün daha Ләкин mühlet берничә көн versen. тагын рөхсәт бирсәгезче. Ярар, Sen ярар. biraz daha Син düşün. тагын уйла. Hadi hayırlı Әйдә, akşamlar. сау бул. Hadi. Сау бул. Hadi. Neden mühlet istedin? Нигә рөхсәт сорадың тагын? Берничә көннән нәрсә үзгәрә соң? Белмим инде, Җәмилә. Нәрсә әйтергә дә белмәдем. Уйламыйча гына килеп чыкты авызымдан. Кинәт кенә йортыбыз сатылса, урамда калырбыз дип уйладым. Başka bir ev. Башка үй табарбыз әле ала бирсә. Bu kışta Ник kıyamette шушы fiyatları салкыннарда bulamayız шушы ha. бәягә үй табып булмас бит? Безгә күтәрә алмаслык йөк йөкләмә. Безгә мәрхәмәт кыл, и Раббым. Merhamet et. Maşallah teyze. Sübhanallah апа, бераз хәл кергән үзеңә. Allah senden razı Алланың рәхмәте яусын, улым, сиңа. Ağrılarım çok ama. Сызлауларым бихисап, ләкин моңа да бик шөкер. Geçmiş Allah olsun. şifa. Ходай шифасын бирер боерган булса. Şey. Ни гафу ит Kusura инде bakma апа. ama
Кызыксынып кына сорагым, апа. Синең туган тумачаң бармы соң? Çöplükке ничек электең соң, апа? Peki, o çöplükte ne işin vardı? Eşim vefat Erim vafat buldu. Mekanı cennet olsun. Orını cennette bulsun. Mirasını Барлык benim мирасын üzerime минем исемемә ясаткан. yaptı. Üvey oğullarım Үги улларым моны ölümünü белгәч, bir кинәт anda кенә миңа düşman дошман булдылар. Hastalığıma Ширләүемнән файдаланып, fırsat бер bilip кагазга имза kağıt куйдырттылар. Ne kağıdı teyze? hayal Тәгаен meyal генә gördüm. хәтерләмим. Васыятнамә дип язылган иде. Ama Каршы килә çıkamadım. алмадым. Sonra Аннары beni мине bir чүп çöp gibi кебек sokağa- урамга ташладылар. Şimdi ne Хәзер kimsem бер var, кемем дә юк, ne de bir байлыгым да юк. Geçmiş olsun teyze. Аллах шифа берсин, апа. İstemeden konuşmalarınıza Сөйләшкәннәрегезне ихтыярсыздан колак Başınıza сагайтып gelenleri тыңладым. duydum. Çok Башыгызга төшкәннәрне ben ишеткәч avukatım. бик борчылдым. Haddim Ни, olmayarak size bir Мен tavsiye үзем ediyorum. адвокат. Ачуланмасагыз сезгә бер киңәшем бар. Bakın, Карагыз. oğullarınız Улларыгыз васыятнамәгә кул куйдырган булса да, васыятыгызны яңадан теләсә ничек үзгәртә аласыз. olabilir. Бу мөмкинме? elbette. Әлбәттә, Yeni bir яңадан васыятнаме васыятнамә hazırlayın. әзерләрбез. Siz de eskisini Мин беренче feshetip васыятымнан yenisinin баш geçerli тартам olduğunu дип кул куйгач, элеккесе көчен İyi юалта. ama Моны ничек nasıl эшләргә? yaparım bunu? Teyzeciğim, Апа, ben her şeyi сез борчылмагыз. Мин Taş atıp барысын da да хәл kolum итәм. yorulmaz. Моның бернинди авырлыгы да юк. Bu da benim Алыгыз. kartım. Бу минем визиткам. Sağ olun. Рәхмәт, адвокат әфәнде. Teşekkür Бер ederim. нәрсә түгел. Рәхмәт, Sağ улым, olasın. рәхмәт. Ablacığım geçmiş olsun. Мөһим түгел, апа. Bir ihtiyacın Сәламәт бул, olursa апам. yarın yine gelin. Бер Hadi нәрсә görüşürüz. кирәк булса, Geçmiş olsun мин teyze. иртәгә тагын килермен. Sağ ol. Sağ olun. Рәхмәт, сау булыгыз. İyi olacak hastanın Сауга doktor сау, ayağına уның табиб gelirmiş. аягына килә диләр бит. Allah'ın izniyle her Аллаһ şey бирсә, düzelecek. барысы да әйбәт İnşallah. булачак, апам. Амин, улым. Selim Bey, Сәлим әфәнде сөйләшәсе бар иде. Tabii. Ярар, киләм. ne yazık ki size pek iyi Мин haberlerim кызганыч yok. сезгә шатлыклы Şerif хәбәр бирә Hanım'ın алмыйм. durumu hiç iyi değil. Әдибә ханымның Kanser хәле olduğunu бер дә әйбәт түгел. Çok Яман önceden шеш müdahale азган etmek да азган. Ama artık Элегрәк yapılacak дәваланырга hiçbir şey кирәк kalmadı. булган аңа. Хәзер бер нәрсә iyileşmiş. эшләп булмый. Аякка басмас Allah'tan дисезме ümit инде? kesilmez. Аллаһтан өметне Ama өзмик, çok ләкин озак yaşayacağını яшәмәс шикелле. Хастаханәдә Hastanede калуның kalmasına da мәгънәсе юк. Иң Evine яхшысы götürmeniz en өенә doğrusu. кайтуы. Son Соңгы günlerinde көннәрен huzur тынычлыкта içinde үткәрсен. Evine mi? Өенә дисезме? Artık iyileştin. Инде сауыгып киләсең, апа. Birkaç gün daha Берничә көннән istirahat бөтенләй et. әйбәтләнерсең Hiçbir әле. şeyin kalmaz. Sizlere Сезгә çok zahmet шактый verdim. мәшәкать китердем, улым. Hakkınızı Гафу helal итегез мине. O nasıl laf teyze? Ул нинди сүз, апа? Burayı kendi Монда evin үзеңне bil. үз йортыңда кебек хис ит. Teyze, Әби, Söyle yavrum. senin hiç çocuğun yok mu? синең балаларың Kızım юкмы? hiç öyle şeyler sorulur mu? Анда сорау Бырак бирәләрме, сорсын. кызым? Benim hiç Тимә çocuğum сорасын. yok. Минем Sen балаларым benim юк, çocuğum кызым. olur musun? Ә син Olurum. минем кызым булмассыңмы? Булырмын. Teyzeciğim sen Апа, biraz dinle. син бераз ял итеп Merak ал, etme. яме? Борчылма. En kısa Бик zamanda тиз вакытта адвокатны да avukatı da алып getir. килермен. Мирас мәсьәләсен дә işini хәл halledelim. итәрбез. Мөмкин булса, halletsek бүген үк olmaz. хәл итик. Tamam. Ярар. Ben ayarlamaya Бүген çalışırım. эшләргә тырышырмын. Allah sizden Аллаһның razı рәхмәте olsun. яусын сезгә. Kendi oğullarım Балаларым beni мине sokağa урамга atarken ыргытканда, сез мине bana үз korkudan канатыгызга Ne сыендырдыгыз. yapsam hakkınızı Сезнең ödeyeyim. хакыгызны түләп бетерә Bunlarla алмам. kafanı meşgul Буларны et. уйлап үзеңне харап итмә инде, апа. Hadi Әйдә, dinlen biraz. ял итеп ал бераз. Kadının Бишараның birkaç gün берничә көнлек ömrü гомере kalmış калган. hocam. Bari Ичмасам, elimizden geldiği соңгы kadar көннәрен son тынычлыкта günlerini үткәрсен. rahat ettirelim kadına. Merak etme. Кайгырма, Сәлим. Ne Моның gerekiyorsa өчен yap. барсын да эшләрбез. Sağ ol. Tamam mıdır oğlum? Булдым, улым. teyzeciğim. Булды, апам. Malınızın yarısını Байлыгыгызның яртысын ятимнәргә, калган яртысын мәктәпләргә калдырасыз. Сәлим әфәндегә Selim Bey'e de bu yol. шушы юрганны. Sen çok Salim iyi bir oğlum. insansın. Син бик яхшы кеше. Zorda Авыр kalmışa, хәлдә калган hiç кешегә düşünmeden ике дә уйлап тормыйча yardımını ярдәм кулын uzatacak сузарга kadar бай күңелең бар kalp синең. ettik. Шушы zenginliğin күңелеңнең karşılığı бәясен olmaz. билгеләп булмый.
Жылы йөрәгең хакына гаиләнең җылылыгы өчен кабул ит. Estağfurullah. Ул нинди сүз, апа? Allah razı olsun. Рәхмәтләр яусын. Булар нинди кешеләр булгандыр, Җәмилә? Шушы әшәкелекне эшләүчене кеше дип атап буламыни соң? Аптырыйм биллаһи. Акча кешенең күзен сукрайта, күңелдән шәфкать хисен җуя. Аннары мәрхәмәтлекнең урынын акча ала. Барлык байлыгын балаларыннан алып хәйрия җәмгыятьләренә калдырды. Безгә исә шушы юрганны калдырды. Моны эшләгәндә кем белгән, нәрсәләр турында уйлаганын мискенкәем. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencere. Babacığım hoş geldin. Әтием, хош киләсең. Рәхмәт, кызым. Anne içeride mi? Әни идәмсең? Evet. Әйе, Bayağı bir dolaş. Шактый әйләнеп йөрдем. Kadıncağız biraz Бичара ısınsın. моның белән җылынсын. Ne oldu Şükran? Ни булды, Җәмилә? Ne bu hali? Ни булды? Ne oldu anne? Нәрсә булды, әни? Бер ни юк, кызым. Сәлим, мондарак кил әле. Peki. Mini mini bir kuş donmuştu. Şerife ana. Әдиби ана. Şerife ana. Әдиби ана. Allah rahmet eylesin. Урыны җәннәттә булсын. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hadi. Өйдә кайтабыз. Мәрхүм каеннәм безгә шушы юрган калды. Нишләтик моны? Sıcak bir yuvayı. Җылы я өчен безгә калдырып киткәндер инде. Önce bir yıka. Башта юып куй. Sonra kullan. Аннары ябынырбыз. Tamam. Сәлим. Aman ya. Әстәгъфирулла, Сәлим. Selim. Şükran. Җәмилә, Ama bu бу бит... Бу бит акча. Акча бит бу. Bunlar nasıl Булар girmişler ничек buraya? кергән монда, Сәлим? burada çok para Монда var бит бик Şükran. күп акча бар, Җәмилә. Сәлим. Malınızın yarısını Байлыгыгызның kimsesiz яртысын çocuklara, ятимнәргә, diğer калган yarısını da яртысын eğitim мәктәпләргә gönüllülerine калдырасыз. Ә Сәлим әфәндегә Selim шушы Bey'e de юрган. bu yorgan. Sıcak bir Җылы yuva için йөрәгең хакына гаиләнең җылылыгы өчен кабул ит.
Sevgili seyirciler, Hürmetli insan tamaşaçılar, belli bir kişinin düşünceye bilgili göre bir fikir varlığa, nəticəsində olaylara dünyaga bakışı hem devam okuyularga ettiği qarata sürece, münasebeti oşıqlanğan karakter ve sayın, ruh yapısı xılqı ham itibariyle tabiatı da yavaş əkrənləb yavaş şu fikirge giderek o buysınıb düşünce formalaşa. çizgisine göre hal alır. Yırtqıçlıq da, mərhəmətlilik Canavarlıkta, də meleklikte oldan kişi önce көңелендә insan ırlıq ruhunda bulub bir tuğa. nüve olarak belirir. Onlar күнегүләр нәтиҗәсендә Egzersizlerle kuvvetli ныклы fikirgә kanaatler әверелә. haline gelir. Соңыннан Sonra önüne geçilmez йөгәнләп bir güç тоталмаслык olarak дәрәҗәгә karşısına җитә çıkar. һәм Bütün engelleri алдындагы aşar, бар hedefine киртәләрне ulaşır. җимереп үз максатына ирешә.